Pozdrav svima, nove uzbudljive novosti iz kompanije Talk Fusion. Vratio se Double Dash for the Cash, dupli bonus je opet sa nama, nova izvanredna prilika da se uključite u posao ako to još niste uradili i da pored svih vrsta zarade osvojite i ovaj dupli bonus. Jednostavnom preporukom Talk Fusion produkcije i poslovne mogućnosti ostalim ljudima. Kako to možete uraditi? Na ovaj način. Personalno uključite 4 nova associate partnera ili korisnika i vi ćete zaraditi dodatnih $300. Ako personalno uključite 12 novih associate partnera ili korisnika, vi ćete zaraditi $1200 i još nešto, ako budete malo angažovaniji, vi ćete zaraditi dupli dash for the cash ili dupla dužina ako personalno uključite 24 nova associate partnera ili korisnika, onda ćete zaraditi dodatnih $2400. Uradite to još danas, jer što ranije startujete, toliko su veće vaše šanse da ostvarite sve naše vrste zarade i plus ovaj dupli bonus. Kontaktirajte mene ili bilo kog partnera kompanije Talk Fusion putem Facebooka, Skypea ili Twittera i pokazat ćemo vam kako da to uradite još danas i da odmah počnete da zarađujete i naravno do kraja meseca da ostvarite i ovaj dupli bonus. Moje ime je Nikola Bujuklijev, ja vam želim sve najbolje i do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam.